Ćao svima, danas je review na miš od prethodni klip, radi se o gaming mišu Afortech A9 Bloody. Sa lijeve strane imamo dva klika, a sa srednje strane imamo isto tako dva klika koji su odrađeni gumom. Scroll je isto tako gumen koji se slaže sa rukama, kabel je pleten, USB konektor nije pozlačen što je se očekivalo u ovom cenovnom ranku, ali da to je lepo izgleda. Miš kako izgleda kada je izgašen, pa ajmo malo da krenemo i vidite kako izgleda kada je upaljen. I vidite da sveti crveno. On može da menja boje. Kada kliknemo na 1 crveno, na 2 zeleno i na 3 žuto. Lepo izgleda, zar ne? Da kontrolišete цели миш, треба вам софтвер кој се зове Bloody. Овде можете да шлемувате шта год хочете и шта не хочете. Наравно, када стиснете кор 1, тоа се корове кои менјају фреквенција миша, односно брзину. Тоа е проблем што на Corona Ultra 3 и Ultra 4 заклучени. Што треба да користите критеријум, да повишавате кликове. Нулата брзина DPI-а, херце на серверот брзината и неке други ствари. Тоа сами ќе видите каде ова. Исто така такоđe можете да контролишете и снайпер райфл, за кои играли со снайпером играма. Овде може да шлегувате како да светли, дали брже, дали јаче, дали слабije и така.